Анын чыгуу күнү да нәкъ бүгүн 20 март 1924 жылдын 20 мартында ол биринчи саны басыла. Биз 20 марттан Татар китабы йорты менен бирликте атналык истәлекләр атналыгы оештырачакбыз. Бу бир атна ичинде төрле чаралар каралган. Менә бүгүн түгәрәк өстәл булса, ага таба ялкында эшләгән шәхесләр белән очрашулар, хатирәләр кичәсе көтелә. Шулай ук совет заманнарында килгән хатларны уку кичәсе дип әйтгәндә ул да көтелә. Димәк, атна дәвамында ниндидер шундый җылы истәлекләр, хатирәләргә бай чаралар оештырылачак. Biz 100 yıllıkka Tark Tabiatında Milli Müze filialında kişiler ayına bölgesini hazırladık. Bizim binanın üzerine şunday biz hatta bölgeslerini kişiler formatta hazırlıyoruz, yakın kişiler formatta hazırlıyoruz. Tam bir de bizim şu iki vitrininde Milli Müze fondunda saklanılan nüshalar, fotoğraflar var. Ama elbette Yalkın'ın redaksiyası arşivinde saklanan fotoğraflar var. Başta piyonерler mektep bölümünde başladım. Anın janı sekreter oldum. Anın 15 yıl Yalkın'da başarılı ettirmedim. Buna bugün 20 Mart benim iş kalıngan günüm. Bana sesi kınını Yalkın'da işte başarılı ettirip geldim. Yürek simbolik